Pogledajte nebo puno zvijezda. Odaberite svoju. Neka ona bude vaša vodilja, vaš dio beskrajnog prostranstva. Upravo tu, ispod tog zvijezdanog neba, nalazi se planeta koju zovemo Dom. Upoznajmo je zajedno. Krenimo na put oko svijeta. Nakon prolaza kroz Korinski kanal uživali smo u mirnoj plovidbi Egejskim morem, držeći se blizine grčke obale. U dobrom raspoloženju, jedno vrijeme boravili smo u Marmarisu, u Turskoj, gdje se nalazi najveća prirodna luka na svijetu. Nakon toga, još jednom smo posjetili Grčku i na otoku Rodos nabavili hranu i namirnice koje su nam bile potrebne na ovom putovanju. Period duge plovidbe Sredozemnim morem prema Africi iskoristili smo da vas bliže upoznamo sa životom na brodu i osnovama nautike. Na posljedku doplovili smo do afričke obale i egipatske luke Port Said. Još uvijek smo u Port Saidu. Sjedimo i čekamo na razgovor sa Nagibom, vlasnikom egipatske kompanije Felix, koja pruža usluge vlasnicima manjih brodova koji plove kroz Suetski kanal. Uzgred neodoljivo podsjeća na Marlona Branda. Komplikovanu administrativnu proceduru koju smo trebali obaviti prije prolaza kroz Suetski kanal, Nagib rješava u rekordno kratkom roku i sam moreplovac veoma je susretljiv prema nama, možda i zbog činjenice da smo prvi Bosanci koji trebaju njegove usluge. In my life I've been seeing here in the canal many singles come around alone, but I never see a Bosnian, crew from Bosnia, because even when you told me Bosnia, I was surprised about Bosnia, because I never hear about something like Bosnia is coming here in this area, and you are the first here to come in the Suez. You are crazy. No, you are smart, just to go out. Nagib nam priča interesantnu priču koja možda najbolje ilustruje njegov karakter i način na koji rješava probleme. Priča govori o Robertu, italijanskom pomorcu koji je ploveći prema Port Saidu imao nesreću da se brod kojim je upravljao sudari sa velikim tegljačem. Olakšavajuća okolnost bila je ta da su svi članovi posade preživjeli nesreću, no Italijanov brod nije. Ovdje u priču ulazi Nagib, nudi mu posao u svojoj kompaniji, mada ga prije tog dana nikada nije vidio. Roberto, još uvijek u šoku od nesreće, nakon nekoliko dugih trenutaka razmišljanja, prihvata ponudu. I danas je tu, u Port Saidu, i kaže kako mu više nikada nije palo na pamet da mijenja posao, mada je zato imao puno prilika. Nagib pak kaže kako je Roberto najbolji zaposlenik kojeg je ikada imao. Na polasku gospodinu Nagibu poklanjamo bosansko-hercegovačku zastavu i nekoliko iskrenih komplimenata. One day we see Bosnia, inshallah. Inshallah. Have a sight and good luck. Na krilima dobrih želja i sa punim povjerenjem u snagu 10 konja alejnog motora krenuli smo prema Ismailiji. Jedno vrijeme imat ćemo društvo, naime, međunarodni standardi vlasnicima svih brodova koji plove kroz Suetski kanal nalažu obavezu unajmljivanja pilota. To je osoba koja odlično poznaje kanal i ima ovlaštenja da nas za razumnu naknadu provede kroz ovaj morski prolaz. Pomenuti standardi do duše pilotima ne daju kapetanska ovlaštenja i neograničen pristup svim brodskim sistemima, no bilo je očigledno da se naš privremeni saputnik osjećao kao kod svoje kuće. Pilot Muhamed, vođen znatiželjom, obavio je detaljnu inspekciju alejnog potpalublja, ostavivši nas zatečenim lakoćom s kojom je ostavio kormilo i brod bez pilota. Očigledno zadovoljan kvalitetom naše komunikacijske opreme, našao je vremena i za duge razgovore putem brodskog radija. Da je njegovo poznavanje engleskog bilo samo za nijansu bolje od Tarzanovog, sigurno bi dobili objašnjenje kako je sve to neophodno i za naše dobro.
Suetski kanal zaista predstavlja čudo vizije i izuzetne vještine njegovih graditelja. Suštinski, kanal je tek nešto malo više od 160 km pravolinijske prečice koja spaja dva mora, Sredozemno i Crveno. Kada ovo uporedimo sa 15.000 km plovidbe oko afričkog kontinenta, što je do izgradnje Suetskog kanala bio jedini način da se morem dođe do Azije, sasvim je jasno o kakvoj se uštedi vremena i novca radi. Stoga od 1869. godine, kada je pušten u promet, Suetski kanal predstavlja izuzetno važan i vitalan segment egipatske privrede, ostvarajući godišnji prihod od gotovo 2 milijarde američkih dolara. Suetski kanal dugačak je 161 km. Njegova prosječna dubina, koja ga čini pogodnim za plovidbu velikih prekookeanskih brodova, kreće se od 12 do 14 metara. Pri dnu je kanal širok 80, a pri vrhu od 120 do 150 metara. Na pola puta nalazi se grad Ismailija. Ovdje smo se nakratko usidrili, radosni zbog predstojeće posjete Kairu i čuvenim piramidama. Od egipatske prijestolnice dijeli nas nekoliko sati vožnje, koju koristimo za upoznavanje sa modernim Egiptom, koji se u mnogim stvarima ne razlikuje od svijeta iz kojeg dolazimo. Kairo je najveći afrički grad, ogromna ljudska košnica. Upućeni tvrde kako ga je najbolje upoznati iz prve ruke, bez posredstva turističkih vodiča, stoga se odlučujemo za lokalni prevoz i obilazak uskih uličica i sokaka u kojima kuca stvarni život, čiju autentičnost ne kvare uobičajene predstave koje se izvode za oči dokoni turista željnih atrakcije. Nismo se prevarili, bio je to pun pogodak. Put nas vodi do Gize. Na ravnom pješanom platovu jedna do druge stoje tri najveće egipatske piramide, Keopsova, Kefrenova i Mikerinova. Bile su prastare i zagonetne još hiljadama godina prije našeg vremena. Prilazimo im sa uslovno rečeno stražnje strane u namjeri da se krišom popnemo na jednu i sve ovo doživimo sa visine. Dole ispod vidimo patrolu lokalne policije. U mislima već stvaramo sliku kako su ovdje upravo zbog nas i kako radimo prekršaj koji se može mjeriti sa otkidanjem sfinginog nosa. Za penjanje na piramidu moraš imati jak želudac. Kao prvo potrebno je nekako iz glave izbrisati sliku kako se svakim novim korakom ispod tebe otvara duboki ponor i da svaki pogrešno odmjeren korak može biti fatalan. Ne bi bilo prvi put da neki neoprezni turista glavom plati ovakav poduhvat. Lokalni Egipćanin koji se ponudio da nam bude vodič govori nam da požurimo i da je cilj blizu. Očigledno je da nismo prvi koji slijede njegove spretne korake po strmoj strani piramide i da dobro zna kako treba ohrabriti umornog putnika. Uskoro je samo nebo bilo iznad naših glava, a pogled na veličanstveni krajolik nešto zbog čega se isplatilo rizikovati. Na vrhu se zadržavamo kratko, tek koliko je potrebno da se ovaj bajkoviti pejzaž zauvijek ucrta u naše misli. Vodič nas upozorava kako je vrijeme da siđemo i vidimo još nešto od ovog interesantnog svijeta okamenjene prošlosti. Biranim riječima koje je sigurno izgovorio nebrojeno puta, uvodi nas u podzemlje piramide, kroz tajne prolaze poznate, kako kaže, samo posvećenim. U tom svijetu, zaboravljenom od sunca, nailazimo na zanimljivog starca koji, obasjan treperavim svjetlom svijeća, izgleda kao živio iz drevnih priča. Možda zaista vjekovima sjedi tu i čuva ko zna kakve tajne. Bilo kako bilo, noge nas već same nose do Keopsove piramide. Piramide su u stvari grobnice drevnih egipatskih vladara i za njih su vezane mnoge priče od kojih neke raspaljuju maštu dok neke tjeraju strah u kosti sujevjernim posjetiocima. Upravo je najčuvenija ona o prokletstvu faraona, koju su vjerovatno proširili čuvari nekropole kako bi spriječili pljačkaške pohode u unutrašnjost piramida, kojih je u prošlosti zaista bilo mnogo. Sama izgradnja tako ogromnih građevina kakve su piramide u Gizi predstavljala je izvanredan neimarski podvig. Najveća od njih, Keopsova, koja se sa mjesta na kome se nalazimo pokazuje u svojoj veličanstvenoj ljepoti, visoka je 145 metara. To je ujedno i najviša piramida u cijelom Egiptu. Svaka strana njene osnove duga je 233 metra, a kosa ivica koja spaja vrh piramide i vrh osnove je duga 220 metara. U svom prvobitnom stanju prije više hiljada godina bila je obložena pravilno obrađenim blokovima od bijelog krečnjaka. Kasnije je ta obloga poskidana i sada postoje samo stepenasto poredani blokovi osnovne konstrukcije, visoki po 1 metar, a sam vrh danas predstavlja dosta prostranu platformu. Biti u Gizi, a ne vidjeti sfingu, čuvara ovog svetog mjesta, bila bi gotovo neoprostiva šteta. Tijelo ove preistorijske kamene nemani je samo grubo izvajano, dok je glava detaljno obrađena. Naročito su upečatljive njene oči koje pustinju posmatraju nekim posebnim pogledom. Taj pogled gotovo da smo osjetili na leđima kada smo odlazili. Narednog jutra probudilo nas je neobično lupanje. Izašli smo na palubu i ugledali čamce sa ribarima. Jedan od njih je proizvodio taj zvuk, lupajući dugačkom motkom po mirnoj površini vode.
Nije nam trebalo dugo da shvatimo kako prisustvujemo neobičnoj tehnici ribolova koja nas je u momentu zainteresovala. U stvari, prizor malenog ribarskog čamca koji se spretno provlači između velikih brodova, privezanih za obalu marine, privezao je i našu pažnju. Posebno zanimljiva činila se vještina kojom su tanku ribarsku mrežu provlačili kroz gustu mrežu konopaca i brodskih propelera i lovili ribu koja je, očigledno, lupanje po vodi čula jednako dobro kao i mi. Već sam ranije vidio nešto slično, kod naših alasa, koji tako privlače velike somove. No ovo nisu naši alasi, a i čisto sumnjam da u dubinama Suetskog kanala žive brkate grdosije. Čamac ubrzo prilazi aleji i izgleda da ćemo imati ribu za doručak. No prije toga potrebno je obaviti kupovinu. U ovom dijelu svijeta ubrzo se privikneš na jedan specifični način trgovine, koji u dobroj mjeri predstavlja ritual kome treba prići sa posebnom pažnjom i raspoloženjem. Prije svega, ništa nema fiksnu cijenu i o svemu se treba dogovoriti. Ni kupovina ribe ne predstavlja izuzetak. Ako se još pogodi da ne govorite isti jezik, a da su mjerne jedinice nestandardne kao što je tava ribe, onda pogledi i govor tijela trebaju završiti sve. Za ovu količinu ribe nudimo novčanicu od 10 egipatskih funti, što je nešto manje od 3 marke. Premda mlađi ribar u skladu sa dobrom tradicijom egipatskog cjenkanja traži 2 puta više, nakon kratkih konsultacija sa iskusnim kolegom zaključuje posao očigledno zadovoljan. Ribari potom odlaze za svojim poslom, a mi se spremamo za prvi pristojan doručak nakon dužeg vremena. Svako ima svoj dio posla. Dok barba čisti ribu, ja pripremam sto i ubrzo se iz naše malene kuhinje širi primamljivi miris. Gurmani kažu kako prava riba pliva 3 puta. Prvi put u vodi, drugi put u ulju, a 3. put u vinu, i ja ne mogu naći grešku u takvom načinu gledanja na stvari. Ovakva prilika zahtijeva i poseban ugođaj, kojeg rado poklanjamo sami sebi. Na našoj fino aranžiranoj trpezi našao se čak i desert, kolač koga smo nabavili još u Turskoj i koji se pokazao nejestivim, no zajedno sa ostalim izgledao je dobro. Okrepljeni ukusnim doručkom nastavljamo putovanje niz Suetski kanal. S nama je novi pilot. Igrom slučaja i on se zove Muhamed, što je jedina sličnost sa njegovim prethodnikom. Oduševljava nas svojom susretljivošću i manirima pravog gospodina. Na obzoru se pojavljuje ogroman prekookeanski teretnjak, brat blizanac onog koji nas je nekoliko dana ranije gotovo pregazio na pučini Sredozemnog mora. Tek sada, posmatrajući ga na dnevnom svjetlu i u punoj veličini, shvatamo koliko je u stvari ogroman. Pada mi na pamet ono što sam jednom prilikom čuo u Rotterdamskoj luci. Priča kaže kako ovakvi brodovi nerijetko uplove u luku sa komadima pocijepanog jedra na ogromnom prancu, sablasnim dokazom bliskog susreta sa nekom malenom jedrilicom koja je imala nesreću da im se nađe na putu i koju, da nesreća bude veća, niko nije ni primijetio. Moje crne misli kao da se materializuju na podu ispod alejnog motora. Curi nam ulje, što je ozbiljan problem kojeg ne smijemo ignorisati. Zaustavljamo se na prvom pogodnom mjestu i zovemo Nagiba da nam pošalje majstore. Majstor ubrzo stiže, no na nesreću u njegovoj malenoj kutiji za alat nema niti jednog ključa koji bi mogao odvrnuti šarafe našeg motora. Volvo ne bi bio Volvo da se makar šarafima ne razlikuje od drugih. Neobavljenog posla majstor se vraća odakle je i došao, ostavljajući nas same sa našim problemom. Bez obzira na sve nastavljamo dalje. Iza nas ostaje posljednja plutača, podsjetnik da na ovom mjestu napuštamo Suetski kanal. Uplovljavamo u Suetski zaliv i prilazimo dom Marini. Ovdje ćemo sačekati naredno jutro i po dnevnom svjetlu nastaviti putovanje kroz naftnim platformama načičkan Suetski zaliv. U dom Marini upoznajemo Abdul Atifa, fantastičnog Sudanca koji nas te večeri poziva na svoj brod da nas malo počasti. Da li zbog naših prijatnih lica ili činjenice da dolazimo iz nekog njima nepoznatog svijeta, prostorija se ubrzo ispunila ljudima koji su željeli čuti više o ovoj našoj avanturi. U okrepljujućem društvu ovih dobrih ljudi razgovor teče glatko, ispunjen smijehom i dobrim raspoloženjem. Ubrzo je došlo vrijeme i za njihovu priču. Oni su ribari, ali ne poput onih koje smo vidjeli u Ismailiji. Njihova specijalnost je lov na velike ribe, sport koji je u posljednje vrijeme veoma popularan kod bogatijih Egipćana. Njihov posao je da ih odvedu na pravo mjesto i priušte zadovoljstvo fotografisanja sa kapitalnim ulovom. Od njih smo dobili detaljne objašnjenja kako da i sami pronađemo ta mjesta te kakve mamce trebamo koristiti, premda nam je bilo jasno da se takvo nešto sigurno smatra poslovnom tajnom.
Savjeti koje smo dobili pokazali su se nešto kasnije više nego korisni, no najljepše od svega bilo je saznanje koje je potvrdilo pretpostavku s kojom smo i krenuli na put. Da svuda u svijetu, rasuti poput bisera, žive dobri ljudi koji su nekom višom voljom predodređeni da nam postanu prijatelji, makar za kratko. Prepuni lijepih utisaka putovanja nastavljamo narednog jutra, ploveći prema Sharm el Sheikhu. Nedaleko od mjesta polaska, baš kako je Abdul Latif i predvidio, nailazimo na jato delfina. Prilaze brodu, tako blizu da ih možemo dotaći rukom. Izgleda da ova vesela bića, koja se često pogrešno nazivaju ribama, na neki poseban način osjećaju ljude, strance u njihovom vodenom svijetu i da upravo zbog toga prilaze tako blizu, kao da žele reći dobrodošli i nemojte se bojati. U mnoštvu srebrnih tijela koja su elegantno plovila tik ispod površine kristalno bistre vode Crvenog mora, ugledali smo čak i jedno mladunče delfina, što je bio jasan znak da su sigurni kako im nećemo učiniti nikakvo zlo. Uživamo kao djeca u tom veličanstvenom prizoru koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Zaboravljamo u trenutku na umor, a svi problemi koji boraju čelo postaju daleki i beznačajni. Premda želimo da se ovaj veličanstveni moment kojeg dijelimo produži u vječnost, uskoro će doći do neminovnog rastanka sa ovim šutljivim prijateljima. No rastanci su nešto na što smo se davno navikli. Plovimo dalje prema Sharm el Sheikhu. Jedna od rijetkih stvari koje imamo na pretek je vrijeme koje koristimo za razmišljanje o domovini i prijateljima koji su ostali negdje daleko iza nas. Čudljiva božanstva vremena konačno su nam se smilovala. Danima prije nismo imali vjetra i do danas je ova plovidba prije ličila na sve osim na jedrenje. Već je bilo krajnje vrijeme. U Sharm el Sheikhu dočekuje nas problem. Nemamo gdje privezati brod. U stvari imamo, ali galama vojnika sa obale jasno nam daje do znanja da nismo dobrodošli. Nemamo izbora. Odvezujemo Aleu i šibani vjetrom tražimo novo mjesto dok se noć lagano spušta na svijet, a nemirno more ne olakšava posao. Vojnici s obale nisu zadovoljni ni našim sljedećim izborom, na što Barba reaguje, blago rečeno, burno. Bum, valovi idu tamo. Valovi, bum, bum, vjetar. Nema nam druge nego poslušati jezik sile i ponovo odvezati brod. Krećemo prema pučini u nadi da ćemo pronaći bilo šta za što se možemo privezati. Nešto dalje nailazimo na usamljenu plutaču kojoj smo se obradovali kao da smo našli kovčeg sa blagom. Ovdje smo dovoljno daleko da bismo čuli bilo čiju galamu i konačno ćemo ugrabiti priliku za malo odmora. Dok granica neba i mora nestaje u prvom mraku, umorne mornare očekuje teški san bez snova. Jutro nam je priredilo novo iznenađenje. U prvom je momentu malo teško za shvatiti, ali bili smo uhapšeni. Naime, konopac koji nam je trebao osigurati miran san nekad je u noći popustio pod snažnim udarcima valova i more nas je odnijelo ravno u vojnu bazu. Jedina sretna stvar u svemu bila je ta da se nismo probudili u Indijskom okeanu. Kažu kako za sve postoji prvi put. Ovo je dakle prvi put da sam uhapšen. Ima neke ironije u cijeloj ovoj situaciji. Dok gledamo nasmijana lica ljudi iz turističke grupe koja napuštaju Sharm el Sheikh, mi, koji smo uživali u hiljadama kilometara slobodne plovidbe, sjedimo u hapsu. Smjena koja nekoliko sati kasnije mijenja naše pospane čuvare pušta nas na slobodu. Ne tražimo nikakva objašnjenja, no znamo da ćemo ovaj neobični doživljaj dugo pamtiti. Dižemo jedro i nastavljamo prema našoj sljedećoj destinaciji. Ponekad je potrebno promijeniti perspektivu kako bi se jasnije sagledala pozicija. Na mjestu gdje je doskora bila samo pustinja i more, u blizini Hurgade, iznikao je pravi pravcati gradić čije je ime El Guna. Pred El Gunom gust saobraćaj. Izgleda kao da su se svi vlasnici brodova i jedrilica dogovorili da baš taj dan provedu zajedno u ovom gradiću. Padaju mi na pamet saobraćajne gužve u brojnim gradovima koje sam posjetio, izluđujuća buka automobilskih sirena i psovke nestrpljivih vozača. Srećom, more je prilično široka cesta, bez semafora i saobraćajaca, tako da smo pošteđeni nervoze i galame. Čitavo ovo mjesto moglo bi se nazvati jahting klubom. U svako doba godine ovdje se može vidjeti mnoštvo najnovijih modela jahti i jedrilica koje rječito govore o imovinskom stanju svojih ponosnih vlasnika. Ovako drastične kontraste između krajnjeg siromaštva i ekstremnog bogatstva vidjeli smo već toliko puta. No, ne znači to da ovdje ne možeš upoznati ljude kojima nije mrsko zavrnuti rukave i demonstrirati tradicionalnu mornarsku solidarnost. Jedan dobri Francuz, koji je odlučio da mu El Guna bude usputna stanica na krstarenju po Crvenom moru, naučio nas je kako da brodskom užetu,
koje nas je izdalo u Sharm el Sheikhu, vratimo prvobitnu funkcionalnost. Izgleda jednostavno, ovdje zavežeš, pa provučeš, malo zagriješ upaljačem, ali hajde, sjeti se toga sam. Nakon što nam je popravio uže i raspoloženje, pozdravili smo se i krenuli u obilazak. U El Guni je kulturno-zabavni život na zavidnom nivou. Imali smo sreće da to veče prisustvujemo koncertu Miriam Fares, mlade libanonske pjevačice čija je popularnost neupitna na cijelom Srednjem istoku. U maniru pravih mornara, željnih zabave i provoda nakon dugih dana ispunjenih zahtjevnim brodskim obavezama, uživali smo u spektaklu. Moram priznati da nisam očekivao da ćemo u El Guni prisustvovati jednom ovakvom koncertu, kakvog se sigurno ne bi postidjele ni velike evropske prijestolnice. U stvari, najinteresantnija od svega bila su lica u publici, drugačija od naših, a opet ista. Nakon ugodno provedene večeri, ispunjene muzikom i dobrim raspoloženjem, narednog jutra bilo je vrijeme da se ponovo posvetimo našem velikom problemu. Alain motor još uvijek pušta ulje i ne namjeravamo krenuti dalje dok to ne riješimo. Nafa, čovjek koga su nam preporučili u upravi marine, gdje smo se našli u potrazi za dobrim serviserom brodskih motora, poslu prilazi sa ohrabrujućim optimizmom, čemu smo se samo mogli nadati. Naredna 4 dana Nafa nam poklanja svo svoje vrijeme. Čak smo imali priliku da upoznamo i njegovu djecu, koje je ovaj brižljivi otac doveo sa sobom na Aleu. I premda je na sve načine pokušavao da otkrije uzrok curenja, pri čemu mu nije bilo teško ni da se zavuče ispod zamašenog motora, njegovo bogato iskustvo mehaničara nije bilo dovoljno da riješi ovaj misteriozni kvar koji će nas pratiti sve do kraja. U narednoj epizodi pokazat ćemo vam Luksor i čuvenu dolinu Kraljeva, jedno od turistički najatraktivnijih i najposjećenijih mjesta na planeti. Tutankamonova grobnica, dolina Sfingi, hram kraljice Hatshepsut predstavljaju dragulje svjetske istorijske baštine. Tajanstvena ostavština drevnih faraona i specifični svijet Orijenta i vas će sigurno ostaviti bez daha. Povešćemo vas u autentično beduinsko selo i približiti jedan poseban način života čiji se ritam ne mijenja kroz vijekove. Biće zanimljivo vidjeti svakodnevicu jedne vitalne ljudske zajednice koja usprkos paklenim pustinskim uslovima Sahare živi u savršenom skladu sa prirodom koja ih okružuje. U narednoj epizodi donosimo i priču o Port Galibu, mjestu na krajnjem egipatskom jugu koje svojom maštovitom arhitekturom i gotovo neiscrpnom ponudom zabave pretenduje da postane budući Las Vegas Srednjeg istoka. Podijelite s nama uzbuđenje veličanstvene avanture koja se zove Put oko svijeta. Vidimo se za 7 dana.